Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу мал чарба көрөрмандары, биздин каналдын катталуучулары, саламатсыздарбы? Бүгүн 7 февраль 2026 жыл. Туугандар, ушул экранда турган уйлар сатылат достор. Бооз кунажындар да бар, ондай болгон келишкен биринчи тууттар да бар. Видеого лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Эгерде кимде ким ушундайларды алам десе, экранда ээси номери турат, чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот туугандар. Анда эмесе чогуу көрмөкчүбүз. Чүй облусу, Сокулук району. Доставкаларын уюштуруп берет. Чалыңыздар ээсине. Алейкум, урматтуу жамаат. Ушундай болгон таза шүүс сатылат. Плем картасы менен биринчи туут кунажын. Кече тууду. Музоосу эркек. Уйдун өтө келишимдүү. Желинди да мыкты салды. Биринчи туут кунажын. Кuyактары жанагылар өскөн эмес. Уйдун бою бийик өтө, кунажындын бою 1,40 ашык. 45ке жакын бою. Плем картасы бар. Ферманыкы. Мына желиндери. Кунажындын. Мына. Музоосу эркек, мына кече тууду. Музоону да жакшы тууду. Чоң. Соскалары. Бары рабы. Кармата соскалары. 4 жерде соскалар. Просто ачокту жакшы кылыш керек. Ачок желиндери шишик. Киндиктери, каналдары да мощный. Кунажында. Кунажындын шуннары. Плем картасы бар. Бою чоң. Баасы. Туугандар, бул кунажындын баасын 370 миң сурап атат. Музоосу эркек, достор, биринчи туут. Сүйлөшүү жолу бар. Түшүрүп берем. Мына тиштери 4 тиш бол. Мына кунаж. Şu birinci tuğut kunacın satılat. 8 ay boz. Boyu çoğun. Boyu 1,35'e yakın. Dişi 4. dişlerini hem çıkardı. Boyu 1,34. 35'e yakındı. 30 tane öyle boyu. Yakın olsun. Arkalarına taşla koydum. Gelin koy vereceğim. Gelinle başladı. Soskalar töten coş kunazın. Az daha alat o. Dişini aç koyun. Dördüncü dişlerindeyim çağıran. Basın 190 bin son surata. Şu 100 kunacın satılat. Birinci tuğut. 8 ay boz. Gelin salıp alın.
soskaları. Bravo. Bu pınarcının bağısın 165 bin son. Kimdeki maldık olsa görünüzler. Birinci tut. Dört. Bu. Şunlar bakın sunduğun acın. Kimdeki maldık olsa görünüzler. Yaxşıydım balası. Yine 20'dan aşık süt verip жүрген. Yakın bağısı 165 bin son. Git yine kemi var.